laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidil awwalina wal akhirina imamil muttaqin safwati khalqihi tabaraka wa ta'ala min khalqi nabiyyina wa habibina wa imamina Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتي الله سبحانه وتعالى أن دؤنك نلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم بأي كلا نتلقم دين جياد يمبن رسول مأبه eden danigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo ɓen yentini sunna maɓɓe on ha ñalande darngal haray siɓɓe julɓe tedduɓe yeeso ɗum mi salmini on goɗo salminago islam mi torike joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yo arsiku en laɓɓinalngol mo o hawrindina en e sawaba on haray hiɗen jokkito hayn ruttugol ɗiɗo konguɗi tunuɗi konguɗi soɓuɗi ɗi tawata ko ɗi aaji ɗum fefindi ɗum oɗo neɗɗo shi'ajo rafidayankejo wiyeteɗo Mamadou Boyi Diallo haray noon unwani yewtere meɗen nden haygen andintinay ko ɗum woni tathiru lisani almutaassibi arrafidiyyi wa ghaslu qalbihi aljahili almuzlimi alhaqidi alhasidi Mamadou Boyi Diallo ɗum woni laɓɓingol ɗengal tunungal soɓungal oɗo neɗɗo mo tawata ko dambitiɗo e majjere o tuti e mayre rafida yankejo e lootugol ndeɗo ɓernde makko nde tawata ko heewde majjere nde heewi niɓe nde heewi ko wiyete koto e konnagu e ngaygu wonande ɓeɗo ɓurɓe ɗuɗude e sonnaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e ɓurɓe ɗuɗude e sahabaɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɗum woni oɗo neɗɗo wiyeteɗo Mamadou Boyi Diallo ɗo kadi ko majjede molanande woni kanko shi'ajo rafida yankejo on ko o jantiɗo ndare moƴƴa si tawi ko gonga ko o wi'i kon wondema Ali ibn Abi Talib ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko toɗɗiɓe ko nelaɗo alayhi salatu wassalam woni ko toɗɗiɓe ɗum ɗon la shakka kamɓe Ali ibn Abi Talibin si tawi no hawri nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinino kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe senotono ɓe humpita ɗum ɗo sahabaɓe wannoɓe Abubakrin bay'aɓe Ali ibn Abi Talib fi honɗum addanali ɓen sahabaɓe dendanigal ɗe ayeje ɗe oɗo shi'ajo rafidayankejo addani en fi honɗum Ali ibn Abi Talib addanali ɓen non sahabaɓe ɗe ɗo hadisaje fo si tayle ɗum no wodi ka windi ko fi honɗum hadi o jantano en ɗum ɗo idan ko hollugol wonde Ali ibn Abi Talib kamɓe e hoore maɓɓe hiɓe jaɓi Allahu azza wa jalla toɗɗaki ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki ɓe ko wana noon en janginanen ka ɓe maaki ɗo wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu wasiyaki ko hombo lontotoɓe sakko kañum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamɓe kadi ɓe toɗɗo ko hombo lontotoɓe ko wana noon e yi'i kadi wano ardi noon ka صحيح البخاري كفتح الباري فوند عبد الرحمن ابن عوف وندنو كانيو علي ابن أبي طالب عثمان ابن عفان كانيو ما بيا تاتو بلوتنو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه تؤينو بوند يوبي يوبي دار حكوند مأبي كو همبو أردتو مفتد باو مأبي كان بعمر علي ابن أبي طالب بما كان عبد الرحمن ابن عوف هري ميدتي ما أهدتو haray ahdi meɗen ndin ko wannaya a toɗɗorɗo hay e goto ko yowodiri e fiyake wonugol ko o neɗɗanke hawtuɗo e nelaɗon alayhi salatu wassalam enɗan ko ya ndaru kanko neɗɗanke mo tawata ko ɓurɗo handude on ɓurɗo foddude on sati toɗɗoɗa on ɗon koye hoore ndin ɗon ahadi ndi Ali ibn Abi Talib fiɓodi kañum may Abdurrahman ibn Auf ko ɗum waɗi Abdurrahman ibn Auf ɓe ahodi ɓe suɓi Uthman ibn Affan ɓawole suɓagol maɓɓe Uthman ibn Affan kadi ko Ali ibn Abi Talib wontinoɗon ɗimmo e wattu waɗannoɓe Uthman ibn Affan bay'a si luttuɓe ɓen non waɗi bay'a ɗum ɗo ko hollugol wonde shi'a ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe penale faalaɓe jilɓinande jama on kaɗo diina kono Allahu tabaraka wa ta'ala o jaɓata ɗum non joni Ali ibn Abi Talib ɓe woni
Abubakar lontike yerduuɓi ɗiɗi ɗin fof Ali jantaki ɗi adillaji ɗi ɓeɗo shi'a jantiɗo fi ɓanginalngol sahaba ɓen ko min handi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe lontike duuɓi 10 Ali no wuuri Ali addali ɗiɗo adillaji. Usman ibn Affan lontike duuɓi 12 Ali no wuuri Ali addali ɗiɗo adillaji. ɓeɗo fof Ali ibn Abi Talib haɓali hay goto e maɓɓe. Joni noon kamɓe Ali ibn Abi Talib amma ko yowondiri fiyake wana Muawiya ibn Abi Sufyan ɗon ɓa Ali ibn Abi Talib ɓe andi ko kamɓe woni ko julɓe ɓe waɗi bay'a on sati ɗon kamɓe e Muawiya ibn Abi Sufyan ɓe haɓuno. kamɓe e Muawiya ibn Abi Sufyan fitna on natuno hakkunde maɓɓe. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala yafoɓe ɓe dendangal maɓɓe. ko fi honno si tawi hawri pellet wana kanko shi'a rafida yanke jongo yewtiroyta no yeso wi'a e wonde Ali ibn Abi Talib ko accirno ɗon ɓe memminali haala e zaman Abubakar ɓe memminali zaman Umar ɓe memminali zaman Uthman wo ko fi wata islamu on jama on fecco. Joni noon ndare moƴƴa e zaman Abubakarin fewdo nelaɗo on feƴƴini har islam no mari doole. E zaman Umar dole den no don e zaman Usman dole den ari tay ko non woni yarde non fayda ko non ka zaman Usman dole den duyti fewndo zaman ka Ali ibn Abi Talib detti don dole den kadi e hoore mudon on tuma hari no lo'i buri fewndo dole den e zaman Abubakar. Joni si tay ko fi yo jama on mobo harabe feccaki fi yo be hebu dole ko tertagol mabbe kambe Ali ibn Abi Talib habidegol fewndo e zaman Muawiya ko don burno handude kono shi'a ar-rawafid kambe be famali parce que ko fewndo on sayi don hari Ali ibn Abi Talib ko kambe woni ko handi e laamu ko kambe woni ko wada bay'a e hore dum Muawiya kadi habirali Ali ibn Abi Talib fi wiugol Ali wana an handi e laamu be ya habirali be fi wiugol wana an handi e laamu e yi mushkila Ali ibn Abi Talib be maki wonde Muawiya yo humpitu yimbe be wonde mudum be wada be bay'a kambe Muawiya be makani Ali ibn Abi Talib ndaren ko hombe wari taw Usman ha labbinen ko honno Usman o warira kambe Muawiya be nenniti e wadugol bay'a on don naadi mushkila hakkunde mabbe Ali ibn Abi Talib enen wana en aybina be sahaba be en aybinta do Ali en aybinta kadhalika kadi Muawiya radiyallahu jalla wa ala anhuma. Amma si tawi hawri en daari yewtere makko nden o wi wonde laamu ngun ɗum ɗon ko yimɓe ɓen jonnatama annabankaku ngun ko Allahu jonnata annabankaku ko Allahu jonnata laamu ko Allahu jonnata annabankaku ngun Allahu azza wa jalla kanko tigi o jantanike en o inni Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ɗum ko kanko suɓoto laamu ngun kadi o wi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. E aya go kanko Allah azza wa jalla o wi wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Idan al mulku kadi ko biyadillahi mesiye boy laamu kadi na e jungo yimbe be woni jama on ko memmini do fi wadugol goddo lando si tawi Allah azza wa jalla wadali mo lando kanko neddo ngo wonata lando fami dum do ko hunde nde hanuda famude amma koko addi do e ebbinirgol hakkune ko Haruna wanno kon e bani Israila fewndo be rewno ngari ndim baawo annabi Musa e ko honno Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko be wanno kon fewndo lontal Abubakar e lontal Umar kanyum may lontal Uthman ɗum ɗo kadi no ɓurta en hollude ko ha honto haqqille oɗo neɗɗo faadi ko ha honto woni o faamale Qur'an. Ndare so yeyi ka qissa ko yowondiri hakkunde Haruna kanyum ma e ɓeɗo bani Israila yankoɓe fewndo ɓe jogitino ndiɗo ngaari ɓaawo annabi Musa ene annabi Haruna haɗunoɓe kaaɓe haɗanoɓe annabi Haruna ɓanginannoɓe wonde ko e shirku ɓe woni kaaɓe ɓanginananoɓe. Allah azza wa jalla o wi walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qawmi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Allahu azza wa jalla o wi annabi Haruna hari wowlanino be ko atti annabi Musa ardegoy fewndo be jogitino ngaari ndir reweteni annabi Haruna makanno be ko ono yo yimbe an ande dey wonde ko wonnon e rewde do e ngaari on jarri bora dum ko shirku ni wana diina ni
wa inna rabbakumur rahman jomi mom mo rewoton on ko Allahu azza wa jalla fattabi'una jokkelan wa ati'u amri doftodo yamirorende ay haruna kambe be banginno kambe annabi harun ko honnum annabi musa felirno annabi harun ko be makani be ko fi honnum ma a yi'i be rewi ndi ngari hari jokkitalan annabi haruna be maki do ko mi huli ko fi wata innoy wonde farraqta bayna bani israil wadi simi immino mi jokkituma wobbe go jokkayno lamme yaada wobbe go luttaga wonayno mi feccibe kambe bani israil joni non baabe wi'i wonde kambe be selata wonde hibe rewandin don gari ha arata wabe am Musa ko dum wadi sitay mi habbima ha hewtuda do wadi ko dum bani israila be wi'uno annabi haruna waaji kebe yo be accu rewgol ngari ndi be dari be wi wonde kambe be selata be serata hibe rewandin don ngari ha annabi Musa rutto tawabe annabi haruna si yawno woda eno yaadube annabi harun wobbe lutta wonayno bani israila feccike kono annabi haruna subi luttugol don wonda e mabbe do ha annabi Musa alayhi salatu wassalam be rutto kono dum e dum mudum annabi haruna holluno be kadi wonde konko be jokki don ko shirku jonnon arenka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu odo shi'ajo yo addani en e deftere o addana en ka windi wonde ba sahaba be wadi Ali ibn Abi Talib bai'a Ali ibn ba sahaba be wadi Abu Bakr bai'a Ali ibn Abi Talib be seni no be fewti sahaba be maki ko min buri handude e dum sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo yo addan en dum wadan dimmitel mudum ba Abu Bakr be fe'ini kwatti be fe'inde be sappiki Umar be fe'ini yimbe be wadi Umar bai'a Ali ibn Abi Talib yo addani en kadi ka windi be seni no fewndo on saay don kani be maki hay konon ko min handi e ndu murad sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo fewndo Usman kadi lonti e hore dum don kadi yo addani en dido piiji di fo majji dare himo ebbindira ko tata wawata ko ebbindirani ko anno majjere makko den no hollimo wonde annabi haruna wowlano fuyi accuno don be do bani israila yankobe hore shirko awa yiltito ka qur'an allah wi walaqad qala lahum qarun min qabl walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri bedo de jan idan haray dum do kadi ko hollay dum en wonde odo neddanke ko neddo mo tawata ko majjuru ko pelleta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sibe andi ko aya qur'ana tippino wi hi ko kambe hande mu hibe andi aya hadisaje kadi kadhalika no jantori non kambe hande mudum be fankirtano non haysi be habali kono be bangina no hujjaw kono e yeyle hakkunde mabbe e Muawiya lando dem mo kanko shi'a jon ko hondum awanatu no hakkunde Ali ibn Abi Talib kanyuma e Muawiya yo jantani en dum naam yo jantano en dum Abu Sufyana ko wadduno e Ali ibn Abi Talib e wi e makko se sunna be mbuyi ino jogi faljere hakkunde piiji didi hakkunde nahjul balagha e sarhu nahjul balagha nahjul balagha on ko yewtereji di imamu adi yewti mobindira din non di jogi gebe tati ko khutab e rasail e hikam di fu mo be hino jogi numero joni non din khutubaji si ana jogi firtube di wadi sarhu sunna no jogi firtube di wadi sarhu kono kam bayetum ay ko nahjul balagha be ko deftere siya wala muhammadu abduhu ko sunnajo himo jogi sarhu nahjul balagha ono ibnu abil hadid al-mu'tazili ko sunnajo himo jogi sarhu nahjul balagha wano said ali abbas onno jogi ko si ajo mo jogi sarhu nahjul balagha wano ko wete kon e maisam ko si ajo mo jogi sarhu nahjul balagha kono be sendindira sarhu on e nahjul balagha on ko oda ko ibnu abil hadid ko sunnajo wana o shi ajo dey
ko yewtireji boyno ton ko kanko yewtiri ettidi e defte sunna ari firtiridi najul balaga wonnaadi ari yewti ko yewtaadi wi'a ari yewti haray ko non senne der dimpiji didi ibn abdul hadid al mu'tazili ko sunnajo sarhi najul balaga muhammad abduhu ko sunnajo wali sharhu najul balaga ko sayyidi ali abbasi woni shi'ajo wado sarhu najul balagha tayyib haray ɗum kadi ko hollay ɗum wonde oɗo shi'ajo mo mari ko wiyete fenande mo mari ko wiyete majjere ndare moƴƴa heɗoɗe moƴƴa ko o wowli ɗo kanko oɗo shi'ajo taskoɗe o wi wonde ibnu abil hadidi ko sunnayankejo mu'taziliyankejo ene ɗiɗo piiji ɗiɗi neɗɗo mo tawata ko anduɗo alfirak ko honno kanko o wawata moɓendirirde ɗiɗo ɗiɗi kaari ko sunnayankejo ko mu'taziliyankejo kadi ɗum ɗo ko fenanen kono neɗɗo wonirta sunnayankejo ha gasa o wona kadi mu'taziliyankejo ɗum no wawi gasude ahli sunnati wal jama'a no mari aqida maɓɓe on feere mu'tazila e hoore muɗum no mari aqida maɓɓe on feere ɓe hawta aqida ni eɗa idan neɗɗo wawata wonde sunnayankejo fi nafsil waqti kadi o wona mu'taziliyankejo ɗum ɗo ko hollay ɗum majjere makko kanko oɗo neɗɗo shi'ajo e karamokoɓe makko ɓe tawata ko longimɓe mo ɗum ɓe wannon en fof iɗen andi ɓeɗo mu'taziliyankoɓe kamɓe e ɓeɗo yimɓe sunna ko ɓe yimɓe ɓe tawata aqidaji maɓɓe ɗin no serti wanaɓe feddeji kadi ɗi tawata ko ɗi gooti ɗum ɗo ko gotaw ko hollata wonde o fenay e wi'ugol makko ngol wonde ibnu abil hadidi oɗo ko sunnayankejo o takki yeeso ɗon kadi wo ko mu'taziliyankejo hara yeeso ɗum kadi angal bi ma'ana angal tabintingol makko wonde ibnu abil hadidi oɗo wana shi'ajo ɗum ɗo ko fenande ibnu abil hadidi ko shi'i wana o sunnayankejo few wanon karmokoɓe sunna no janti wonde ko o shi'ajo ko wana non karmokoɓe shi'a kadi no janti wonde kanko oɗo ibnu abil hadidi ko neɗɗo mo tawata ko o shi'ajo oɗo ibnu abil hadid inde makko nen ko abdul hamidi bun hibatillahi ibni muhammad ibni al-husaini al-madaini al-ma'ruf bibni abil hadid oɗo ko mu'taziliyun shi'iyun rafidi ko neɗɗo mo tawata ko mu'taziliyankejo ko wannon ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma himo fiɓi koko mu'tazila andira fiɓugol sifa wi'ugol si neɗɗo waɗi bakkatu mawɗo haray neɗɗo on o yaltika islam ka aduna ɗo kono hewtali ka keferanka ko o yatake julɗo o yatake kefero ko ɗon o tumbete fi manzilatin bainal manzilatayn amma si o mayiri noon o tuubali aray ko yiite jahannama o yaata ko wona noon kamɓe ɓeɗo mu'taziliyankoɓe hiɓe andira waɗugol inkar sifaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin idan ko neɗɗo mo tata ko mu'tazili shi'i rafidi ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke ɓurnuɗo ali ibni abi talibin e hoore aboubacrin kañum e hoore umar oɗo ko andiraɗo ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo e shi'aruji ɗi tawata ko shi'aruji shi'a arrawafida jon noon ko kanko mo jeeya e sharhuɓe oɗo nahjil balaga oɗo ko hollata e wonde ko o shi'ajo rafida yankejo no jeeya e jantiɓe ɗum imam ibn kathir alayhi rahmatullah ka albidayatu wan nihaya maɓɓe ka mujallad 13 sengoɗerol 233 ɓe maaki wonde oɗo ibnu abil hadid ko alkatibu alshairu almutabbiqu alshi'iyu alghali له شرح نهج البلاغة في 20 مجلدا ولد في المدائن سنة 86 و500 ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفة وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة إمام ابن كثير بجانتني أنه في مكة كانكو ابن أبي الحديد بماكي أورو كو كانكو وني الكاتب الشاعر كو ويندا نورو تاواتا كو يمو يبو وغيمبي بماكي المطبق الشيعي الغالي نتو متاواتا كو شيعة يانكيجو غوليتيرو ولا والشيعة فانتين دو كدي الشيعة يا غانغان
be maki lahu sharhu nahjil balagha imo mari sharhu odo nahjil balagha fi 20 mujalladan mujalladuji chappal e nogay mujalladuji nogay afwan be maki wulida o jibina bil madain o jibina e ndedo sare tay ko jibina ko sanata 86 wa 500 hitande temedde jowi kanyumma e cappanɗe jeetati e jeego be maki thumma sara ila baghdad yeso dum o wontoyi baghdad fa kana taymolati ahdal kuttabi jiyaado e bembe tawata ko windaynobe wa shu'ara'i e be yimaynobe biddiwani al khalifati bimana ka khalifa on jodi no don kalando o wonno don himo jiyano e bembe tawata ko andanobe e windaynobe tomben e yubbaynobe be wonande lando be maki wonde wa kana hadiyan inda al-waziri ibn al-alqami odo mo tawata ko ministre jo wonno fewndo on sai shi'a jo labudo post o latino ko on neddo mo tawata ko battinodo odo mojjamarnodo gebal ka makko imam ibn kathir be maki wonno lima bainahuma sabuko wonno hakkunde mabbe ko minal munasabati e feppondirande wal muqarabati e battondirande wal mushabahati e nandugol fit tashayyu'i كالشيء ياغل والأدب إكنيدي مأمي والفضيلة كان يمايكا بوريدي جنانو دون كامبي إذن دون هوليين وندي أودو ابن أبي الحديد كو شيعي رافضي غالي أودو كو كارمو كوجو سنة وني كو جانتيدو سيئيكا مأمي كامي شيع من أودو كارمو كوجو مأمي القمي مماري دفتر نوية الكنية والألقاب ndedo deftere se yeyi ka mujallad arano sengoderol temedere e cappanɗe jeetati e jowi kango gadi mo yewti fi odo ibnu abil hadid o wi wulida fil madain wa kana الغالب على أهل المدائن التشيع وكان الغالب على أهل المدائن التشيع والتطرف والمغالاة فسار في دربهم وتقيل مذهبهم ونظم العقائد المعروفة بالعلوية السبعة على طريقتهم وفيها غالي وتشيع وذهب الإسراف في كثير من الأبيات كل مذهب ثم ذكر القمي بعد الأبيات التي قالها غالية ثم خف إلى بغداد وجنح إلى الاعتزال وأصبح كما يقول صاحب نسخة السحر معتزليا جاهزيا في أكثر شرحه بعد أن كان شيعيا غاليا أولو سنداري قمي دو إهور مولون كهندون وجانتانيه o holli e wonde odo ko neddo mo tawata ko jibinana do e ndedo nokkure wetende madail wona imam kathir be makir be maki o latino non ko neddo mo tawata nen nokkure nde o jibinano e mudum tay ko buri folude e yimbe ben don ko shi'a yankobe ben kambe woni ko burno folude e den don nokkure o yewti ha o wi wonde kanko odo ibnu abil hadid ko o iwno baghdad few on sati o yeyi kanko neddanke on ba o wodditiki e onno koko o iwno dali afwan ka o iwno madain o immi o yahoyi baghdad o hewtoy ton o wuuri don gurdan e nder dum don non o oñi o natoy non e mu'tazila yagangal ay maana mudum ka arande lawol ko o shi'ajo wonno o sakkitori non hande kadi mu'taziliyan kaako odo karmokojo shi'a woni qummi kanko ko dum do woni ko o janti fi mudum do non walla en ko be yimata don innugol wonde ibnu abil hadid wana o shi'ajo ko o sunna yankejo dum do ko fenande ko wannon odo karmokojo shi'a kanyo wi ko shi'ajo wonno karande lawol on sati o wontoy non neddo mo tawata ko o mu'tazili yankejo o wiali wonde ko o sunna yankejo wadi haray dum do no holla en wonde odo neddo woni maître boy do ko neddo majjado mo anda ko hondu woni fiyakuji ko woni e wowlude kon e fiyakuji kaado diina mabbe modon wonde abu sufyan arno inni nelado wonde lontanga wadama e suudu burdu jasude e gori arabudin dum ko fen abubakar janna wonde kanko si ali hino faala mo jogi pucci mo jogi habobe hibe waawi yahude be haba abu sufyan ali abubakar ali heta lontangal ali magi
heewi ko jamfiɗaade islamu haa hannde a laaɓanaade islamu heewi ko jamfiɗaade islamu ɗum haa ɗum tampenaali diina kam. Donc imam Ali ibn Abi Talib ko gonga Abu Sufyan arno innimo lan jogi bataillon da faalaɓe jonnetaɓe yaha hawa Abubakar hetta lontan parce que ɓen ɗon fof no faami wonde lontangal haɗa Abubakar hen ndegngal ɓa jama on ardinimo ɓe annda ko Allah toɗɗoto lontotoɗo on no toɗɗude annabajo on noon. Ali innimo Abu Sufyana ko an woni Abu Sufyana mbiɗo anduma ko faalaɗa ko ya ƴettu ɓen groupe ma ɗon ala tawtalan yahen waɗen Aboubacry e jama muɗum on ƴetta ɗin pucci ma ɗon hande kadi ara haɓalan islamu lanna ɗon ko ɗum faalaɗa. kono noon min mi jebbilanto kala ko tawata dandayde islamu ɗum woni Ali ibn Abi Talib ko accira ɓawo nelaɗo ko fi hiwgol islam. si tawi waɗugol Aboubacry ɗon inne ko kanko woni khalifa ɗum ɗon hewaɗi islam ko ɗum woni golle Ali ibn Abi Talib tawi kanko jogui ko bonta. donc so tawi ɗe jogui ko bonta ko an watta dow fiita ko joguiɗa ko bon. donc kanko ɗum waɗi si o deƴƴi o accidiɓe ɓe jokki ɓay ko aduna ɓe faala ɓe ƴetti ɗum haɗali tawnoɓe no faala janngude d'islamu mo nela addi on fof ɗerenoɓe tawa Ali ibn Abi Talib ɓe jangga e jonngo makko ɓe landomo kala ko ɓe famali o famina ɓe. donc haray on sennodiray sharhu nahjil balagha on e nahjul balagha on haɗa sharhu on koko winduɗo on faala ko woni e yewtude wona ko Ali ibn Abi Talib ko yewti kon woni o woni e yewtude e fi muɗum. ɗo alhamdulillah e yi kanko tigi e hoore makko o yeddali wonde Abu Sufyan arno tawi Ali ibn Abi Talib. joni enen en jangay nassu on no windori non ka sharhu nahjil balagha ibn Abi al-Hadid ɗum ko won ɗum ka mujallad arano sengoɗerol 130. o wi wonde jaa Abu Sufyan ila aliyin alayhi salam فقال وليتم على هذا الأمر أذل بيت في قريش أما والله لئن شئت لأملأنا على أبي فصيل خيلا ورجلا. فقال علي عليه السلام طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتهم شيئا لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك لولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا لما تركناه. هنا يوترني جوني علي بن أبي طالب كهن بجابي أبو سفيان بماكي wondema siwanano menen me yi'ude enen ko mahallu shahido wonde ngaddude siwanano menen me yi'ude wondema Abu Bakrin ko kanko woni ko handi e khilafa on ko pellet men accatano mo o wonda e khilafa on men habayno mo ha men hetta khilafa on ɗon no windi ka defte mabbe kono madama kanko shi'ajo on ko wiiden ko yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ɗum ɗo ko tana joni mo wiide wonde Ibn Abi al-Hadidi ko o sunni ko o mu'tazili. joni alhamdulillah o wi'i e wonde ibnu Maysam on ɗon ko o shi'i on kadi no sharhi nahjil balagha. joni mayin e nden ɗon on sharhu nahjil balagha mo ibni Maysam waɗi naren ka sengoɗerol 468. o wi'i wonde wa fi risalatin ba'athaha أبو الحسن رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه يقول فيها وذكرت أن الله اجتبى له من المسلمين أعوانا أيدهم به فكان وافي منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام كما زعمت وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق والعمري إن مكانهما في الإسلام شديد يرحمهما الله وجزاهم الله بأحسن ما عملا. no si tawi hawri en daari ɗum ɗo koye nde ɗo deftere woni wiyetende nden sharhu nahjil balagha ibn Maysam kanko tigi o qirrani ken wa ibn Maysam on ɗon ko o shi'i rafidi
ibnu maytham wi wonde no e risala mo ali ibn abi talib be nabanno muawiya bun abi sufyan be janti nder ton be maki muawiya a wi'i wonde allahu tabaraka wa ta'ala subanike julbe ben wallaybe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tidini ben non kanko allahu o wadi manaziluji mabbe din martabaji mabbe din ka makko wana woniri non embere bure mabbe den ka islam wano faminirdano wano yewtirdano be maki wa ansahuhum lillahi burdo labande e mabbe on allahu redu wali rasulihi enelado makkon al khalifatu siddiq ko odo mo tawata ko khalifa mabbe on as-siddiq abu bakr wa khalifatul khalifatil faruq woni khalifa jo o woni umar ali ibn abi talib be maki wala umri inna makanahuma ko pellet mi wondi beedo dido nokku mabbe on fil islami ka islam shadid no tiidi moƴƴa yarhamuhum allah yo allah o yurmebe وجزاهم الله بأحسن ما عمل نغسا ويا وينك في يندو يند وجزاهم الله ويم جمع نفدي كحال عرب ديدو وجزاهم الله يو الله يبب بأحسن كبري مؤيد ما عمل كو بغوليكم ندو سيتوي هوري انداري كما كو علي بن ابي طالب ونلو كشرح نهج البلاغه لابن ميثم الشيعي الرافضي علي بن أبي طالب بدو أني بيدو لدو أبو بكر الصديق كان عمر بن الخطاب الفاروق بدو أني بيدو لدو بهولي وند مرتبة مأبئون كإسلام كوكو تيدي مؤيا هراي ono shi'ajo hide wi'a mo yo yiltito moƴƴa be ndara defte mabbe de andi no jeya e ko ne be hodude karmo koji mabbe din no huccini be e defte mabbe den fewtini be e defte sunna den dabbano be ton shubu haji wengi be din do ko wonno shi'ajo a hebata wajoro defte mudum de koko nanden himo wowla do fop en nanale himo adde deftere mabbe shi'a o wi'a hunde kare sabu ko won ton ko jangotako si o dettani en do joni o fontani en wana odo usulul kafi lil kulaini o fuddike en jangande fi ko hondum be fibi e fi qur'an ko honnum be fibi e fi sahaba ben nowru juldo hedo ta ko dum ko wadi daiman ko muk ananata shi'ajo no wajoro defte mabbe ne ko hino ka defte mabbe sunna be winno karmo ko mabbe ben no helni be e shubuhaji di be dabbiti nder ton be mahi don belede mabbe den be huccini be e defte mabbe de tawata ko sobude den sobe wonde ton den ko fes woni be andade ko wadi yimbe sunna ben no andi defte mabbe den kambe shi'a buri hore mabbe ko wadi ko be wenga ko e hore shubuhaji di be mahi e mudun ka defte sunna be huccina e defte mabbe den kambe be do rafida yankobe ele yewtere makko kadi wonde masitawi nelado on yottina li haray ba umaren sonki haray nelado imma harabe hulu abu umaru nelado le hulta yottingol malum haray dina kan timmali dum ngay yewti e yewtere men fejjunde nelado alamu hulata alla dali alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah yottinobe nele alla den ben yottinobe nele alla be hulata goto sona Allah donc nelado alamu hula siwana Allah be hulli non kadi alamu be hulta siwana Allah sabu be radino wonbe sonko den suudu mabbe ton ben be no gumu anni yalta nelanga hala na on ka sonko ngedowon be radi be yaltini donc amma non innugol ba haray umar en jabano winde haray gerga timmina kaka timmano haray ko onon de bukhari e muslimi wiudo on umar innuno hasbuna kitabullah defter ala ne yonimen e hore ne radibe e hore bukhari windanari en der ton ko dum do nyaado winduno e hore busiri windanari en do dum do nyaado winduno ko wobbe innu dum do be falano windude kono on addali wonde ko hondum windano baawolon don ko onon woni on hendaaki ko timmi kon on jabini sida mon fo timmi ene laado kono o hewtali on o foppu base on jabano dum no winde amma no menen meden jogi baawo be yaltinama ko hondum woni ko alla ene laado e malaika en wanno baawo dum don no windi ka defte amen ko hondum wonno ko winda
donc mene men ala problème e fidin dum haray ko fi ngol kongol kadi do kadi ko hollugol en majjere makko den kanyum may shubuhaji mabbe din e penale mabbe den kambe shi'a ar-rawafida do kanko o wi'i e wondema kambe hibe mari ko nelaado alayhi salatu wassalam ko be winduno joni o janganali en konko be windi ko ndum hadi o jangana en konko nelaado alayhi salatu wassalam winduno ajande mabbe delle ko be aaji ko wona Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah be makiri non ko shi'a aaji wonelaado alayhi salatu wassalam ko winduno don ko toddagol lontal Ali ibn Abi Talib joni lando den mo kanko shi'aajo on konko nelaado alayhi salatu wassalam winduno don hibe nawni ko fi honno Ali ibn Abi Talib kanyu fewndo sahaba be wanno Abu Bakr bai'a Ali ibn Abi Talib kanyu arano jangi dum do yeso ben do ko fi honno ba Abu Bakr fe'ini Umar be hewti Ali ibn Abi Talib janganano be dum do ko fi honno e lontal Usman kadi Ali ibn Abi Talib janganali be dum do ko hollugol en wonde be do ko yimbe be tawata ko fenay be ni ko honno hadi be addanay dum kadi en firtali nelaado alayhi salatu wassalam sitawi pellet jomi meden tabaraka wa ta'ala o tippinno goddum e mabbe don ko tawata ka makko woni ko iwri kambe nelaado alayhi salatu wassalam yobe yottin ko haysi ko honno tigide be yottineno fi Umar maki wonde yoni men deftere Allahu nen dum hada tano nelaado alayhi salatu wassalam be yottina kono fi honɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yottinano ɓe windali sabu tawde wana wahyu immorde ka Allah kamɓe tigi ɓe jangani en aya o ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ko ɗum noon hadi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yottina joni kanko oɗo shiyajo wi en ɓe yottini haɗi o jangana en ko ɓe yottini ko wono ka defte maɓɓe ko ɗum hadi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamɓe ɓe janga ɗum ɗon fewndo ɓe lontal ngal jonnano Abubakar fewndo ngal jonnitano Umar fewndo ngal jonnitano Usman ko honɗum haɗi ɗum ɗon ko ɗum haɗi ɗum joni kanko shiyajo o jantani déjà oɗo hadith ɓe addiraymo fi aybingol oɗo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko wadi simi jantani on sibbe julbe sunnayankoɓe shi'ajo si wi on hadith no ka Bukhari walla himo ka Muslim wi e mo yo jangan on nassu hadith on gila ka o fuddi don haka o lanni don o janga mo e arabu pasebe mari bandiyagal aranangal be aray goddum be ronka jangude mo ka arabu few be firira kongudi din no be falira neddo mo anda on sikka ko no windori bandiyagal mabbe dimmangal e sobe dimmenen be wawi tajude hadis on be ronka jantade ko woni dow kon be ronka jantade ko woni ley kon be janto ko woni kon ka tumbo ka shubuha mabbe on mahidon si neddo mo anda mo yale hadis on ha hande on tigi sikka ko non woni kambe tigi non be woni no modi hadisaje de be wawlata be tawata be yalde ha hande ko karmo koji mabbe din yarni be den sobe don longini be shubuhaji ko woni den don hadisaje kon tabe meeda yide hadis on enen en janga woni hadise on joni ko hadise wondo ka sahihul Bukhari hadise on raqmu makko numero makko ka sahihul Bukhari ko guluji jeego e temedde jeenay e capande tati e didi raqmu makko on ka sahihu Muslim ko wulure e temedde jeego e capande tati e jeddi hadise on ko ittade Abdullah ibn Abbas be maki lamma hudira النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم لو إن همي فاموجي إن الحديث
faamu arano on go nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe maaki en andi ɓe nawni ɓe maaki adde mi windana on goɗɗum ko tawata ɗum ɗon si on jogitike ɗum ɓaawo an on majjata si on jogitike ɗum ɗon ɓaawo an on majjata on sati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓeɗo shiyaɓe noyno Umar maaki woyoni men deftere Allahu ne andi ɗum ɗo ko hollugol wonde na teddungal Umar ɓe maakiranno nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ɓe taƴi goɗɗum ko ɓe jantaki ndaren moƴƴa ɓe wi'i wonde kañum Umar ibn al-Khattabi ɓe maaki inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghalabahu al-waja'u museni nin nawnare nden fooli nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa indakum al-Qur'an hiɗo wondi e qur'anare nden fa hasbuna kitabullah kamɓe Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ɓe yaari ko nelaɗo alayhi salatu wassalam museni nin ko fooli ɓe kon ɓe maaki koko ɓe maaki ɗo on sati yimɓe wonnoɓe ɓen ka nder suudu ɓe lurri woɓɓe goo wi adde nelaɗo o winda woɓɓe goo wi o accen ɗon e nder ko ɓe lurrata kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki qumu anni imme yaho imme takwa jonno Ubaydullah ɓeɗo ɓe maaki Ibnu Abbas laatino no wiya inna ar-raziyata kulla ar-raziya tanha on fuu ɓe maaki ko ma haala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitab ko konko heedi hakkunde nelaɗo alayhi salatu wassalam ende ɓe windata ɗin ɗon bindi ɗum woni honno lurral maɓɓe ngal kañumma e sonko ngo ɓe sonkuno ngon hakkundaji maɓɓe to ɗum ɗo holli en Ibnu Abbas tigi no jogiti taw wonde nelaɗo o windano Ibnu Abbas ko jiyaɓe min ahlil bayti Ibni Abbas baaben maɓɓe e baaben Ali ibn Abi Talibin e baaben nelaɗo ɓeɗo fof no hawti baaba joni si tawi Ibni Abbas no andi nelaɗo o winduno kamɓe Ibni Abbas la shakka ɓe ɓanginayno ɗum ɗon kono ɓe maaki wonde heedano hakkunde nelaɗo alayhi salatu wassalam e windugol ɗon noon madama nelaɗo o windali holli wana wahyu immorɗo ka Allah si tawi ko wahyu immorɗo ka Allahu tabaraka wa ta'ala ko be o yotto nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe windayno fi sahaba ɓen sonki haɗatano ɓe windugol ɗum sabu noon honɗum fewndo islamu on fuɗɗoto tun heferaɓɓen ko sakkinoɓe kon fof ɓe makono haysi ɓe waɗi nange ngen ka jungo an ñaamu ɓe waɗi lewru ndun ka jungo an nano mi yottinay ko min elirako ene ko ɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam wonata hara ɓe yottinali iɗan haray ɗum ɗo ko hunde nde andanɗa hoore maɗa ko hunde hollayde wonde ɓeɗo shi'aɓe rafida yankoɓe ɓe rondi bandiyagal molannagal ngal ene yimɓe sunna ɓen hanuden famude naam amma koko o wi en wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe darni yimɓe guluji temedere e nogayo ɓe humpitiɓe wonde ko Ali ibn Abi Talibin woni ko hani lontade ɓaawo maɓɓe Abubakrin kañum may Umar attike sanni ɗum ɗo ko majjere ko fenade ɓeɗo ko honɗum ɓe sanniri kañum Ali ibn Abi Talib kañum ma e ɓe weltorani Ali ibn Abi Talib ko sabu tawde maana on ko maana fi giggol wona wowlede joni noon ɗum ɗo no holla honɗum wonde yamiroje nelaɗo alayhi salatu wassalam ko Abubakar e Umar adotoɗe wadde par ce que nelaɗo alayhi salatu wassalam tindiniɓe yoɓe yiɗu Ali ɓeɗo atti feññinde ɗum ɗon yeeso jama on fof ɗon amma wi'ugol makko wonde kamɓe ɓe sakkitike joni ɓe waylti murandum ɓe wattindu kuudeta koko wi'uɗenmo kon ko fi honɗum Ali kañum andintinali ɓe ɗum ɗo Ali kañum jantaki ɗe ayeje ɗe wonɗo wiwde Allahu no toɗɗori ɓe yoɓe laamu no Ali kamɓe ɓe jantaki ɗe ɗo hadisaje ɗe wiwɗon nelaɗo alayhi salatu wassalam no toɗɗori ɓe yoɓe laamu ɓe jantaki ɗum e lontal Abubakar ɓe jantaki ɗum e lontal Umar ɓe jantaki ɗum e lontal Usman joni ko honno onon famirton ɗum ɗon arton ɓaawo ɗo e jantagol ɗum ɗon tele kamɓe ɓe jantanoki ɗum ɗon innon men wonde ɗum ɗon ko noon tabitiri ɗum ɗon hollali siwana fenane hollali siwana majjere nde tawata onon shi'a ar-rawafida heɗon andira kañumma e faɗugol haqqille e wonugol yimɓe ɓe tata ko ɓe iblisa ɗowi naam Bukhari e Muslim inni en wonde lontal Abubakar ko ngal falta a yiltitike anka deftere holiɗa o wi'ima falta ko juhaye dey falta ko wippagol dey falta ko niwre dey he
si tawi nokku ha jooma haqqil si tawi wi'ama laamu kaari ngon de ko ngu niwre laamu kaari ngon de ko wippangu laamu kaari ngon de ko ngu ngalaw harayno hilaw haani faamude wonde ngol laamu ɗon wona yaadungu e noon sariya on wiiri noon ko ɗum woni koko neɗɗo haani faamude ɓay noon hiɗa faala jilɓinande jamma ɓe wawata yittaka defte jannga ɓen ko ɗum woni si tawi hiɗa haɓɓiti a yettoto jama on wonde ko wiyete falta ko na hunde jogiinde probléme e pourtant ko hunde jogiinde probléme molanande haray ko wiyete falta ɓay noon an a wiime wonde haray ko men famata luga hiɗa ara ɗo ƴetta ɗo konngol ngol a faamali on nani wonna ɗo wuuse ɗum ɗo no ɓutti hollude wonde ko a neɗɗo mo tawata ko a majjaɗo mo famata luga si tawi kalima on no mari probléme ka o naada ɗon ko haqqille maɗen mari probléme kalima on kañum ala probléme ko waɗi ɓe haqqille muɗum ɗen selli ɓen fo tawata haqqille ɗen no mari ndaygu tawata ɓerɗe ɗen no mari imanu tawa ko yimɓe ɓe tawata ko faalaɓe gonga kamɓe ɓe faami ma'ana on ɓe ala muskila an a heɓiri muskila e ma'ana on wano mi jantori non nane no annasara heɓiri non muskila e konngol allahu ka wi ɗon fi annabi musa wa annabi isa wa ruhum minhu o wi ko ruhu mo o tagi ka makko kamɓe ɓe wi'i wonde ko ruhu mo o itti e ruhu makko o woni annabi isa alayhi salatu wassalam idan muskila ma on e muskila maɓɓe on kamɓe ko gotum kadhalika qala alladhina la ya'lamuna min qablihim ko ni tigi wowliri ɓen tawata ko aditiɓe on ɓe andanɗa hoore maɗa ɓe anda tashabahat qulubukum ɓerɗe moɗon ɗen ɗe nandi onon shi'a kañum may alyahudu e annasara ko ɗum woni muskila on sina ɗum kala neɗɗo mo tawata ko faamowo haala arab faamowo konguɗi ɗin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu makuɓe ɓe wonde ko falta kamɓe tigi e nder ko ɓe janti qissa on ko honno bay'a on feƴƴiri ɓe holli en wonde ko fi honɗum bay'a on woniri tawi ko e juhal woni ko waɗi ko fi honɗum ɓe waɗanimo juhal ko sabu tawde mafsada on no ɓurno mawnude si ɓe acci ɗon ɓe waɗali edi si tawi hawri ɓe waɗi ɗon ɓe maki wonde walakinna allaha waqa sharraha allahu tabaraka wa ta'ala o dandi bone ko tawi kon ɗum laatike falta sabu noon honno allahu dandiri bone muɗum sahaba ɓen ala dartinoɗo ɓe fop maɓɓe ɓe arnoɓe tabiti goto e maɓɓe innano ɓamen tawaka min hollitanoka menen men tawta laamu maɗa ngun aboubacry allahu azza wa jalla waɗi ɓe dendaningal maɓɓe ɓe ari ɓe yankini ɓe woni e ley aboubacry ko ɗum umar tigi filli ka ɗonno ka riwaya maɓɓe ɗon ka walakinna allaha waqa sharraha ɓe maki ala e moɗon hay e goto mo tawata ɓerɗe ɗen no ko daaɗe ɗen no yankinano tippitano tawa ɓe fo maɓɓe hiɓe jaɓimo sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu fo jaɓimo hara ɓe lutondirali ala hay e goto siwana aboubacrin on heɓata wawɗo wa aboubacrin ndaren ɓaɓe maki walakinna allaha waqa sharraha ɓe maki wa laysa fikum man taqta'u al-a'naqu ilayhi mithl abi bakrin ɓe maki ala e mon hay e goto non mo tawata daaɗe ɗen no yankinano e ɗeɗo mofte sifa aboubacrin ay kamɓe muskila fus waɗano ɓe laamino ha ɓe gayni goto dartaki goto heɓali muskila kadhalika umar ibn al-khattab radiyallahu anhu laami muskila waɗali uthman laami ka sakkitode oɗo babe moɗon ka shi'a yagal woni abdullahi bun saba al-yahudi oɗo o ari o memmini tana memminaɗo on ɓe shahindini kañum oɗo sahabajo tedduɗo uthman radiyallahu anhu ali kadi ɓe lonti muskila on kadi ɓurti ɓeydade fewndu ka wonnoɗo idan koko aboubacrin ɓe maka fi maɓɓe kon ko umar maki kon heɓota ko hay e goto mo daaɗe ɗen ka mofte ɗo yankinani ha aboubacry ko ɗum kamɓe lontal maɓɓe ngal lurral hay e hunde waɗali ɗum ɗon woni ma'ana on kono o yi muskila on jama julɓe koko mi jantani on kon ɓeɗo kala tuma nde ɓe jangani on ɓe wi hadise no wi hunde kaari wiye ɓe jangane men arabu on gila kaw fuɗɗi ɗon ha kaw hatti ɗum jangane men arabu on gila kaw fuɗɗi ɗon ha kaw hatti ɗum si ɓe firimo e pular ɓe jangale arabu makko on taw jaɓu si ɓe taƴi kuntum makko kun taw jaɓu yoɓe jangan on kañum hadise on ha o timma tes ko ɗo yi'o ton ko honto woni bandiyagal maɓɓe ngal e bonki maɓɓe kin kamɓe rafidayankoɓe naam ari e konngol ko wiyete kon wa ja'ati sayyaratu ka simore yusufu aray ɗo kadi monsieur ɓooyi
wana wajaati sayyaratu woni kasimore yusuf dum ala nerto o gasa non ba e don mari musa fatima o gasa yaltinano yemen ton amma nde do nde Allah azza wa jalla jangani jibril jangani de muhammad alayhi salatu wassalam be jangani de mofte mabbe den ko windi ton ko wajaat sayyaratun na wajaati sayyaratu nani ara yaw janga mo ja qur'an naam wo sayyara on say hari ko setewol joni non fewon do sayyara ko otowal wala gollitire fiimu wo ko fewon on sa ayni sayyara goddo famatano andi ko do woni o fuddi jangude kono o jangaale ko be ron bi jogi problème ino wodi ka gandal mantiq wete kon ka logique sira jangude mantiq on ngir jogi ko we dambga e ngawiye babul alfaz ma babul tasawurat ma babul ta'rifat hibe yewta do wonde ko wete kongol kon nde wonde hingol wona lafzu haqiqi nde wonde hingol wona majasi nde wonde hingol wona mangul nde wonde hingol wona murtajal ngo jogi gebe jonnon gol kongol wiyete ngol sayyara ko jiyangol e lafzul mangul ko kongol egginangol no ko wiyete kon as-salat si a wi'ino goddo as-salatu fewndo nelaado hari ino seedi e si wi'ama as-salatu ado nelaado kongol ko kongol arabu na qur'ana addi kongol as-salatu hari kongol hino wodi ado nelaado nelede kono ado nelaado har sinnama as-salatu ko honnum fanda ko du'a ko torare Allah ko toragol donc as-sayyaratu kadi fewndo annabi yusufu har ko faalede mun ko setewol joni non fewndo do nde tawgol hino wodi nandol la seeda setewol fewndo on sey har hino woy ko yange pucci e gelodi rondoto ko dum wonno otoje de fewndo on sey ko egginta dolle leydi jonnon bay ari fewndo do kadi tawi kadi ko wallitorte konko gilodi din wadayno ko kum ala hu moddina kun do ngol kongol gollitirte nangol fi gilodi din bay kun ala hun do watti golde ko din wadayno kon ngol kongol ton gollitira e kun ala hun do wi asayyara sinalun sayyara on kaluga wadanaka fi yotindin kun ala hu moddina kun do ko wada ko fi yotindin hari e din gelodi gollitenodi fewndo on say donc hari as-salatu kadi wadaka fi yotindin e nde julden do ko wadano ko fi yotindin e torare joni non de tawgol juulowo on hino e ndel julde makko den kadi torare ko dum wali ha kongol egginda ka torare ton gol gollitira kadi e o alhaali mo watten do wono habbergol e jangugol e ruku e sujudu e sujjugol donc haray ko an woni ala e faamude ko hondum e réaction wodi hakkunde dun da kono dum do fu jogondira e ko wonda yewtude fi mun kon haray do monsieur boyno hollude e wonde wo kanko himo andi luga wo meden fuddi jangude men jangali naam meden jabi meden fuddi jangude jonnon an ko men jabi ko hay a fuddaaki jangude taw an ko dum non a fuddaaki taw hay jangude ndare mo ay mo arde do joni o faamina wonde mo andi lugha o burta banginde non majjere makko ne wari jantani en do fi ko wiyete as-salatu o jonnani en ma'naji didi tawi non ma'na as-salatu no hecci din don ma'na as-salati no hecci din don ma'naji didi kanko addi fi du'a kanyum may nde do julde hara mese boy odo as-salah asli makko ka hala arabu ko ad-du'a Allah no janti dum ka Qur'an o wi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ay wa salli alayhim wad'u lahum inna salataka ay inna du'aaka sakanun lahum du'a nobe ko woni ko faanda don ndo ko hollay dum wonde on salat asli makko on ka hala arabu ko woni ad-du'a jonnon sen ari ka sharia dina islam himo mari ma'anaji di tawata ko sertudi na ma'ana goto tun o mari ko ayo mesiye boy sen detti as-salatu min Allah
julde nden immorde Allah tabaraka wa ta'ala ala al-abdi e dow jiyano on ɗum ɗon ko sana'uhu tabaraka wa ta'ala alayhi inda al-mala'ika ko mantore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow jiyaɗo on ka malaika ɓen to ɗon na du'a fanda ka afala widde Allahu no du'ano goɗɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko torete ɗum ɗon ko mantore non Allahu wi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ay kanko Allahu yusalli ala an-nabi ay yuthni alayhi inda al-malaika ɗum ɗo ko wana non kanko Allah azza wa jalla o wi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur yusalli alaykum ay yuthni alaykum donc as-salatu min Allah ala al-abd sen detti mun ɗum as-salatu min al-malaikati ala al-abd malaika ɓen kadi si inama ɓe waɗi salatu e hoore goɗɗo kamɓe ko al-istighfaru lahu inda Allahi jalla wa ala ko toranagol mo Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu yaafo mo kanko jiyaɗo on ɗum o wi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi o wi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu malaika ɓen kamɓe ɓe ɗaɓɓanay neɗɗo on haforanede ka Allahu jalla wa ala ko ɗum waɗi malaika ɓen si innama ɓe juuli e hoore goɗɗo ko ɗum ɗo woni maana amma si innama as-salatu min al-abdi ala al-abdi jihaɗo on juuli e hoore jiyaɗo on ɗon ko du'anagol mo ɗum Allah wi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko ɗum o wi nelaɗo on ɗa kadi wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ko ɗum wi'ana as-salatu ala al-janaza ay ad-du'a'u laha ɗon ko du'a on woni ko fanda no ari kadi e ma'ana gomo tawata ko as-salatu min al-abdi lillahi jalla wa ala salatu al-abdi lillah jiyaɗo on yo juulan Allahu jalla wa ala ko ɗum jomi me wi wa aqimu s-salata wa atu z-zaka inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta nden ɗon julde ko hon woni ma'ana mayre karmo koɓɓe maki ko ibadatun zatu aqwalin wa af'alin ma'aniyatin ɓe maki tuftatahu bitakbiri wa tukhtatamu bi at-taslim ko ɗum woni dewal ngal tawata ko moɓodirngal e hoore konguɗi kañumma e golleji wondude anniye udditirtengal ka habbirago ngon fermirtengal ombire salminago ngon idan siɗa faala yewtude haray ko be janga luga moƴƴa janga sharia moƴƴa ɗo a faala en hollude wonde hiɗa andi moƴƴa ko wiyete kon kono ɗo a ɓurtu wirtade ko annon a addani e maana as-sala kono ko ɗiɗi adduɗa addali luttuɗiɗi haray koko mi jantanima ko gerto ñoguru si tawi hawri no faala wirtere haray ko hendu ndu woni ko ngal tuɗoto tewu ko luttuno ko nge maggal ɗum ɗon feeñay jama on ɓe hayno ɗum ɗo to haray ammesiye ɓooyi menen meɗen fuɗɗi jangude men faamali ko wiɗa ko annon e hoorema a fuɗɗaki taw hay jangude ɗa duwa yaade taw janga naam lafzu konngol wiyetengol faltangol ɓay tum woni Bukhari eggi Muslimu eggi on wi'iɗen no selli ɓen ɗiɗo ɓe hawtidi ɓe wi'i votangol Aboubacry fiilon tabak ngal ko kudeta ma ɗum ko niwre ma ɗum ko wippagol ɗeɗo foppuna inde moƴƴe si o wippi goɗɗo koko jeya o wippoto si ko niwre haray wonano hana votirede noon votira siko juhaye haɗe ko kudetaɓe waɗi ɗiɗo fof wona ko wawata yaadude e sariya l'islamu on ɗum so inni Allahu on dandi jama on bone magga ha o wi wa man aada faqtuluhu o wi kala fillitiɗo waɗgol sito ko Aboubacry wanno kon ka dina yo waɗe ko sawi muslimu yewti fi mum mo fillike waɗugol ko Aboubacry wanno kon ka l'islamu yo ware ɗum hara ko innugol tum wonde fi ɓe tawaka fi innugol tum ɓe waɗi ɗum ɗon hara yimɓe awamo on tawaka ɗum ɗon hara ko ɗum waɗi ɗum ɗon hara yo ware o waye haray ɗo kadi ko ɓurtugol ɓangingol ndaare moƴƴa ko wiwɗen kon ko neɗɗo mo tata ndugguno e haqqille makko ɗen ni ɓe no suddi haqqille ɗen wiwgol makko wonde falta on si en firirimo wonde ko wippagol Aboubacry as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe meeɗa wippade laamu ngu seede muɗum hari ɓe suɓike yimɓe ɗiɗo ɓe suɓinoki Umar ɓe suɓinoke kadhalika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ɓe maki ndaare hakkunde ɓeɗo ɗiɗo siko wippagol ɓe ardintano ɓen ɗon ɓe makayno ko min tigi
amma wi'ugol makko sen firiri niwre ɗo ko majjede makko ko waɗi noon ɗum wana jemma wanno wana jemma woni ko ɗum wanno sakko inna koye niwre woni koye ɗum waɗi ɗum ɗo kadi ko majjere e ngaygu woni ko addani amma noon si tawi hawri o inni wonde ko juhal haqqille makko ɗen si famali en firanimo ko honno woniri juhal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe firingal ɗum juhal ɓe laɓɓinani e ngal hattirde laɓɓingol amma wi'ugol makko kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo wondi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maki faman aada ila mithliha faqtuluhu kala mo tawata ko ruttiɗo e sifa waɗirgol non bay'a haray waremo ɗo da'iman koko jantiɗen kon ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ɓe jantota ko hadise on o dendanigal makko koye ɓe taƴi o yi ko woni yewde koye fof ko kuntoy woni addude ɗum ko bonki kañumma e bandiyaga sinanu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e nder hadise on ɓe jantanike en koko waɗi ha bay'a Abu Bakri on o woniri non joni noon e hoore ɗum kamɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe aybina bay'a on balɓe mantumo ko waɗi e nder kañum hadis kaɓe janti ɗon ɓe maaki wonde min hana naalan kami ardo yimɓe ɓe tawata Abu Bakrin no e maɓɓe min mi wawata ardade yimɓe ɓe tawata Abu Bakrin no e maɓɓe joni noon Umar ɓe maaki e riwaya go man baya'a rajulan an ghayri mashwaratin min almuslimina fala yubaya'a huwa wala alladhi baya'ahu taghratan an yaqtatila ɓe maaki e oɗo riwaya wonde kala neɗɗo artuɗo o waɗi goɗɗo bay'a fi innugol min mi waɗi kayri bay'a tawi ko an ghayri mashwaratin tawi ɗum ɗon ko hunde nde tawata bay'a on o waɗimo e hoore wana diisondiral hakkunde julɓe ɓen sinnama diisondiral hakkunde julɓe ɓen en fof ɗen jaɓi wana julɓe ɓen ɓe fof maɓɓe hay wonɓe ɓen ka fulawaji noddatake adde par ce que ɗon ko amrun muhal ko homɓe watta mashwara on ko ɓeɗo ɓe tawata ko ahlul halli wal aqd e yi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe kalontal maɓɓe ko yimɓe jeego ɓe ɓuri hoolade ɓen ko ɓen ɗon woni ɓe addiɗo ɓen ɗon fof ko ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam jantino fi muɗum ka hadith al-asharati al-mubashshirina bil janna idan ɓen ɗon jeego wattude e ɓiɗɗo maɓɓe on tawi on ɗon kadi ko seedotoɗo ari wana do si tawi kanko mo jeeya e suɓe teɓɓe Umar tigi ɓanginno ɓe maaki yo ɓeeɗo ndaaru ko hombo ardoto tele pelletiɗen andi wodno sahabaɓe ɓe tawata ko ɗuuɗuɓe marɓe gande kono Umar noddano ɓen noon fof tawi ko yo yondinore ɓeeɗa ɓen ɗolle kadi ɓa golli gollal ɓe fotti e hoore Usman sahabaɓe luttuɓe ɓen fof tawti ɗum idan Umar ɓe maaki kala waɗɗo goɗɗo bay'a tawi wana diisodiral ko kanko tun hocci waɗi wana hanuɓe diisodirɗe ɓen diisodiri on ɗon o waɗantake bay'a kono wana noon kadi mo waɗani bay'a on kadi waɗantake bay'a ɓe maaki ko wana noon kala waɗanɗo goɗɗo bay'a tawi ko waɗirani mo bay'a ko kulol fiwata kamɓe ɗiɗo ɓe haɓu fiwata on ɗon warumo si on laamike tawi o wannali on bay'a ko sabu ɗum o waɗani on ɗon bay'a ɓe maaki on ɗon tigi kadi o waɗantake bay'a ɗum ɗo no laaɓi pos no laaɓi kala mo tawata ko kala neɗɗanke waɗɗo bay'a tawi wana mashwara waɗa o waɗantake bay'a o tawtatake kala kadi waɗanɗo goɗɗo bay'a tawi ko o waɗirani mo bay'a ko ɓaahi mo huli wata kanko e on ɗon ɓe waridir on kadi o tawtatake e on bay'a ɗo e riwaya gonon ɓe maaki wonde faman aada ila mithliha faqtuluhu kala ruttiɗo e sifa muɗum waremo sifa honɗum e sifa ma'na muɗum si tawi hawri kala neɗɗanke arɗo rutti e sifa waɗugol bay'a tawi wana duwaɓe jooɗade ɓen fof jooɗi kamɓe tumɓe yeɓe gundodiɗa ɓe noddali ɓen ɗon haray waremo kanko neɗɗo waɗɗo ɗum on ko faalaɗo bonnande julɓe ɓe ɗo ɗen andi Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ko waɗi ha bay'a o waɗi ɗon Umar holli en ko sabu si ɓe accuno ɗon tana waɗay na fi tumɓe faala wadde joni noon kala ruttiɗo e sifa ɗum ɗon tawi si o acci tana watta o ruttike e sifa ɗum ɗon ɓe maaki waremo ko wannon ko bonno wakkunde julɓe ɓe ɓeeɗa kamɓe ko sabu tana aroyaynoɗo ɓaawo ɗon on ɓe waɗi Allahu le waɗi tawi ko Abubakar ɓuri handude luttuɓe ɓen fuu kadi ari tawte ɗo kamɓe ɓe sikkude ngolɗo konngol ko konngol ngol Umar yuhiri lontal Abubakar ngal anda ko konngol ngol Umar haɗiri kala neɗɗo mo tawata o arti ɓaawo ɗon o waɗali mashwara
amma lontal Abubakar ngal hadise on no holli si ɓe janganima mo gila ko fuɗɗi ha ko hatti Umar mantu lontal ngal holli kadi ko Abubakar woni ko handi e maggal ɓe maki min hananala yomi lonto e yimɓe Abubakar no e maɓɓe ɗum ɗo ko fi rentingol kala neɗɗo mo tawata si tawi lanɗo maayi lanɗo duwaɗo joɗade on tawi on ɗon e hoore muɗum o toɗɗaka goto duwaka waɗande on ɗon bay'a madama na lanɗo waliɗo on toɗɗimo si tawi lanɗo maayiɗo on kanko toɗɗinokemo ko atti o mayde madama ko handuɗo e muɗum ko kanko laamoto amma si tawi on ɗon toɗɗaki joni goɗɗo sortike to o inni min ba kaari maayi ko kaari woni komi waɗi e muɗum ko kanko min mi wi'i yo lontoɗo ko kanko min mi wi'i yo ardo ɗo ɓe maki on neɗɗo mo tawata ko waɗɗo ɗum ɗon ko neɗɗo mo tawata ko hanaɗo warede si tawi o tuubinama o ruttaki e ɗum ɗon par ce que ko faalaɗo bonnude mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam faalaɗo naadude tana hakkunde maɓɓe idan ɗum ɗo wona ayiɓe ko rentingol kala neɗɗo artuɗo waɗugol sifa ɗum si tawi kadi hawri illa sifa muɗum on arali par ce que si illa on ari alhukmu yaduru maa al illati adaman wa wujuda ñawore nden ko jokkay ɗum illa on wodegol makko e angal wodegol makko koni woniri alhaali o si tawi hawri neɗɗo on masalan ɗetten misal ɗen andi e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam kañumma e zaman Abubakar e zaman Umar noddinanduji ɗin ka juma ko noddinandu woturu noddinteno hari naɗiɗi kono Usman ibn Affan kamɓe ɓaɓe hewti ɓe tawi noddinandu woturu ndum par ce que saare nde yaaji moƴƴa noddinandu woturu ndum hewtoyta fof ɓe ɗaɓɓi hande kadi maadi ndi tawata ko wondi ka makiti tawi ko ton sallijo o yata o noddinoya aranuru fiyo wonɓe ka sera ɓen fof nanu ɓe arta illa on ko honɗum ko saare nde yaaji wona lundagol ɗeeɗa ko ɗum karmo koɓɓe maaki wonde si tawi hawri nokku ka on tigi woni ɗon tawa ko nokku mo andanda hoore ma noddinandu woturu ndun no yona koye on tigi artu ka nelaɗon alayhi salatu wassalam e Abubakar e Umar wonnoɗo amma si tawi kam wonɗon no yaaji noddinandu woturu ndu yonta koye arka Usman idan ɗo kadi si tawi hawri neɗɗo on tawi si ɓe inni ɓe nennay mashwara on bonnay bononda ɓuri si ɓe ardini mashwara on ɓe wawi mo ardinde ko si tawi hawri non mashwara on si o nennama ala mushkila hay e hunde kala ardinɗo mo ɗon o ari o memmini on ɗon fitna Umar ɓe maaki waremo ko ɗum ɗo woni maana o kono shi'ajo on koko jantiɗen kon haqqille ɗen no fandi haa feƴƴiti ko ɗum ɗo waɗi si tawi o jarribora angal faamugol ɗiɗo makuji ɗi tawata ko makuji laaɓuɗi hentiɗi haa laaɓi pos aray iɗe wi'amo wonde yo o wakkilo moƴƴa o ɓeyda ko wiyete ko gandal ko wiyete adna mo wurden fewnɗen fewnɗo ɗo on haray ko wiyete majjere lanni fewnɗo sina faaɗo majjinde hoore muɗum gande ɗen fof waali mo be sino faala yiwde o wawa yiyande hoore makko ko faala yiwde kon haray en garta e yewtereji men ɗen so tawi moyowo moyi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray jama julɓe ngol ɗo konngol makko ngol o sakkitori kadi ko konngol hollaygol wonde himo majji wi'ugol makko hande majjere lanni ɗum ɗo ko konngol ngol tawata ko konngol fenande wolni kono noon en fof hiɗen andi majjere nde tawata ko jaalinde nden hande ko jelo e yimɓe ɓe woni hande ɓe tata ko dambitiɓe ka islam tawa ɓe anda maana la ilaha illallah ko jelo e julɓe ɓen hande dambiti ka islam ta ɓe anda hayno salli gorte ɓe anda no juulirte kanko tigi taw goɗo ko o neɗɗo majjuɗo kono yeru ko jentiɗen mo ɗo kon en faami majjede makko nden e diina kan e angal faamugol makko joni si tawi ko sifa makko ɗo shi'a lagine ɗo woni wiwde ganduɗo ɓe ɓen ko sifa oɗo ɓe woni jonnude konngol cheikh haray ko pellet modi ɓeɗo kamɓe fiyake maɓɓe on no yurmi si tawi ko sifa oɗo ɓe mari gando haray ko hollugol e wonde ɓe ala ganɗi ɗuɓe ka maɓɓe kono ko nongoyi oɗo karmokojo tedduɗo Abu Umar woni al-Hafiz ibn Abdul Barr ɓe makani e wonde al-ilmu ko ma'rifatul haqqi bid-dalili fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid ɓe maki ko wiyete gandal go on ko andugol gonga on taw joni noon ash-shi'a arafu al-batila ma arafu al-haqqa kamɓe ko mere nden ɓe andi ɓe andali gonga o ɗum waɗi si tawi ɓe innatake gandiɗuɓe kamɓe Abu Umar ɓe maaki wonde al-ilmu ko wiyete gandal ko ma'rifatul haqqi andugol gonga on taw tawa noon kadi bil adillati ko wondude e dalilaji ɗi harana mi nani min humpitama tawa on tigi ko dalilaji laaɓuɗi pos o jogiti
بماكي فكل علم ليس له دليل فهو تقليد حيث ندون عندي غونغا تاي وجوغانا كي دليل هراي ونيمباي ون جون نون سي تاي ندون كانكو ميري عندي شفا شيعة الروافضة onon ko neɗɗo mo tata wiyatake gando sina ɗum fewdo o zaman meɗen ɗo majjere no jaali nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en no jeeya min asharati saa won ardi noon ka hadis anas ibni malikin wondo ka sahihul bukhari ɓe maki qillatul ilmi wa kasratul jahli fandugol gandal ngal e ɗuɗugol majjere nden ko pelletle ko ɗum ɗon jaali hande haray inchallahu jalla wa ala en hikkoyay ɗo kadi ruttugol yewtere makko nde tawata ko tammere nden بإذن الله تبارك وتعالى وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 لا والكسل كلا والبي والإبانتال